Evo, velika nam je čast opet da se nalazimo u kući, u vili zapravo Ivane Berlić-Mažuranić, odnosno obitelji Ružić-Mažuranić na Pećinama. Ovo je drugi put da smo u istom sastavu ovdje. Ljubaznost našeg prijatelja velikoga Zorana i moje predrage prijateljice Denize koji su ovo organizirali, a još i veća ljubaznost našega gosta Teodora de Cancini koji nam je opet otvorio vrata kuće da uživamo. Prošli put sam se upisala u knjigu, danas sam... Pa i sad ćeš. Ja i sad ću. Danas sam Teodoru donesla jednu knjigu na poklon. Pa eto, mislim, stvarno mi je jedno izuzetno zadovoljstvo i naravno i čast da se nalazim u kući ovakvih velikana. Tu se osjeća duh velikana, duh Ivana Mažuranića i njegove poznate vrle kćerke Ivane Berlić-Mažuranić. I mogu reći da većina naše generacije odrasla je na tim predivnim bajkama, da. Evo tako.